Салом алейкум ҳаматон. Дам динанги ситуатсияро мехоҳам нақл кунам. Ма то ҳозир я надеюсь, что ҳами мардаке ки ҳами занакорам хеле ҳами чоркудака ки бечорара фреб кадаге, я надеюсь, что ҳами одам ягон проблема дора, ягон оправдание дора ба кори мардие ки кардаге, оправдание дора. Нигоҳ кунед чӣ гап шуд. И бечора ки 4 гудак дора дар вагони давна сёнкаш кардам, ира занг зада гуфта ки матра регистратсия мекунам, гудакта мактаб мемонен туда-суда, короче бла бла бла. Гуфта да Домодедов и занак пул қарз кадай кофта ёфтай, короче ҳамин пула додай рӯи кадай. Ма бегая кор баромадам, мара занг зад гуфт ки ҳамхели. Ма гуфтам пула бо напартоиш? Гуфт ма партофтам пула. Гуфтам ма сайлиноша напартом, ма катиш гап занам. Гуфтам ту да Люберце дар корай. Ана и мардак мара занг мезанад, занак номрои мара меташ, занг мезанад, мара мега ки ма Домодедов дар мекунам. Гуфтам ино да Домодедов дар кор нест, ино да Люберце дар кор. Ой, ма да Люберце хона даром, мега ма да Люберце. Так, не поняла. То есть Домодедов да хона дошта, Люберце да хона дошта.